Hej drugari, dobrodošli. Došlo je vreme za još jednu priču, a da to nismo ni primetili. Da ne dužimo puno, smestite se udobno. Danas vam pričam priču koja se zove Novi šešir. Bila jednom dva gradska mišića po imenu Cici i Mile. Jednog dana je dan bio toliko lep da se nije moglo zamisliti ne provesti ga u prirodi. Stoga su odlučili da pođu na izlet. Pored toga bili su čak i pozvani na jedan rođendan. Rođendan je slavila Gerica, njihova dobra prijateljica koja je živjela u šumi. Cici i Mile su se pitali da li uopšte da idu na njen rođendan jer je put do njene kuće bio zaista dug. Ali da li je to sada važno? Dan je prelep za šetnju, svoju prijateljicu nisu vidjeli dugo i bit će im zadovoljstvo prisustvovati njenom divnom danu. Kao poklon odlučili su da joj ponesu baš ono što je bilo teško pronaći u šumi. Bilo je to malo parčeta šunke, kocka svežeg sira i pola štapa kobasice. Pre nego što su krenuli, Cici, kao i svaka druga devojka, je poželjela da se dotera, pa je tako stala ispred ogledala i počela redom da isprobava sve mašne koje je imala. Pored svega, želela je i svojoj prijateljici da pokaže posljednju gradsku modu. Divno, zar ne? Dok je njen divni muž, mišić Mile, čekao da se Cici spremi, posmatrao je nebo i primetio da se približavaju veliki crni oblaci. Nadajmo se da neće pasti kiša, pomislio je Mile. Zato je malo požurio svoju ljupku mišicu, a ona se ubrzo spremila i konačno su mogli da krenu. Brzo su napustili grad i stigli na prostranu livadu. Na obodima velikog zelenog prostranstva počinjala je šuma, a Gericina kuća se nalazila nedaleko odatle. Cici i Mile su taman stigli do polovine livade kada su prve kapljice kiše počele polako da padaju. Moramo da požurimo, stići ćemo kod Gerice mokri do gole kože, rekla je Cici uznemireno. Moja lepa mašna će se nakvasiti i izgledat će kao najobičnija krpa. Srećem, njen muž Mile je razmišljao trezveno i smišljao je rešenje u glavi. Najednom Mile je spazio dve velike pečurke, crvene sa belim tufnama. Pomislio je kako bi one izgledale idealno za tako dva mala miša kao sklonište od kiše. Sklupčali su se ispod velikih kapa pečuraka, ali to im nije bilo od velike koristi. Bestraga i ponovo bestraga. Cici je već bila zaista ljuta. Pored toga što smo pokisli, još i kasnimo na rođendan. Žalila se i dalje Cici svom mužu Miletu. A šta misliš da pečurke upotrebimo kao kišobrane ili, znam, još bolje, kao šešire? Pitala je Cici Mileta. Mile se složio i onda su se zajedno bacili na posao. Otkinuli su šešire pečuraka sa drške i probali da ih stave na glavu. Savršeno! Potrčali su brzo ka Gericinoj kući. Zamislite samo da ih je neko gledao odozgo, izgledalo bi kao da dve pečurke trče kroz livadu prema šumi. Čim su prešli livadu, Mile je skinuo svoj šešir. Bilo mu je nezgodno jer je već nosio ranac sa poklonima na leđima. Vrlo brzo su već zašli u šumarak i na svu sreću on ih je malo zaštitio od kiše. Cici je međutim zadržala svoj šešir na glavi. Bila je veoma zabrinuta za svoj izgled. Želela je da sačuva svoju mašnu oko koje se toliko dobro potrudila, a sa druge strane nije želela više ni da se kvasi. Posle silnog bežanja i sklanjanja od kiše, konačno su stigli ispred vrata Gericine kuće. Ona je sa svojim voljenim mužem Đorđem živjela u jednoj velikoj podzemnoj jami.
Tu jamu im je ljubazno ustupio jedan divni jazavac kao poklon za Gericino i Đorđetovo venčanje. Kada su konačno stigli, Cici i Mile su odmah mogli da primete da je zabava uveliko krenula. Stiglo je mnogo miševa sa svih krajeva šume i ludo su se zabavljali. Oh, stigli ste konačno! Tako sam srećan što ste tu! Rekla je Gerica Miletu i Cici kada ih je ugledala na vratima svoje kuće. Hajde, hajde, uđite, nemojte samo stajati na vratima. Ljubazno ih je Gerica pozvala u svoj topli dom. Mile je zatim spustio svoj težak ranac koji je nosio celim putem na leđima i Gerici uručio poklone koje su on i njegova ljubka žena spakovali njima. Gerica je dodatno bila oduševljena. Pa ovo su namirnice koje se ovdje kod nas u selu ne mogu pronaći, zaključila je Gerica naglas. Da znate da sam se malo uželjela ovakvih đakonija. Hvala vam, divni ste. Ljubazno je nastavila Gerica i dodala. Hajde, hajde, uđite, krajnje je vreme. Kada je Cici ušla u prostoriju, pozdravila je sve goste na proslavi, a onda najednom su sve mišje oči bile uprete u nju. Na trenutak se malo zbunila, a onda i strašno postidela. Glas iznutra joj je govorio kako je svi miševi gledaju jer je sva bila mokra i slepljena od kiše kojih je zahvatila na putu do Gericine kuće. Odjednom od stida su joj obrazi skroz porumeneli. Dok je Gerica uvodila u svoj dnevni boravak, predstavljala je drugim miševima Mileta i Cici, zastala je na trenutak i rekla: Wow! Tvoj šešir, divan je! I drugi mišići su uz međusobno šuškanje potvrdno klimali glavom. Da li je to posljednja gradska moda? Upitala je Gerica. Cici je shvatila zbog čega su sve oči bile uprete u nju. Nosila je totalno neobičan, a opet tako jedinstven šešir na glavi. Nikome nije bilo jasno kako je takva potpuno svakidašnja stvar najednom postala svima toliko zanimljiva. Cici je počela polako, čak i da se osjeća ponosno zbog ideje koju je izmislila. Cilj joj je bio samo da što manje pokisne, a sa druge strane uspjela je da zadivi druge. U sve to divljenje Gerica je još samo dodala: Sljedeće nedelje dolazim do grada da i sebi nabavim takav jedan. Cici se složila sa tim i rekla da će sa zadovoljstvom ugostiti u svojoj kući. Sve to vreme Mile također nije mogao da veruje šta čuje. Hteo je tako slatko naglas da se nasmeje, ali se suzdržao. Pustio je svoju ženu da uživa malo u svojoj slavi. Ipak je samo on znao koliko se Cici brinula oko cjelokupnog izgleda. A i kako je sama došla do novog šeširića. Eto, drugari, kako jedna potpuno obična stvar može sasvim slučajno ostaviti tako dobar utisak. Nakon tolike brige o tome da li će stići i kako, ovim mišićima je na kraju sve ispalo i više nego idealno. Oni su ostali da se još malo provode na rođendanu, a vama, dragi moji, je došlo vreme za mali predah i odmor. Želim vam mirne i lepe snove. Kao i uvek, grli vas vaša Bambina.